Lazo je imao mnogo uticaja na to raspoloženje, jer uvijek on je znao da izvede tako neka mala čuda koja nisu bila predviđena. Laki je vrlo specifičan po tome što je svirao na taj jedan način, on i sola, recimo Mini Moog, specifično svirao solistički kao gitaristi. I po tome on bio jako poseban na ovom našem području. Onaj instrumentalista koji ispriča neku muzičku priču bez teksta, on je pravi. Znači da mozgom reguliše sve ono što se događa u njemu. Njegova tehnika sviranja, njegov osjećaj, njegov senzibilitet je bio potpuno drugčiji. Mogu reći da je bio na više koraka ispred sviju nas. Optimizam je bilo nešto s čim se on zapravo borio sa svojom situacijom i to je negdje što je inspirativno i što bi trebalo da bude bilo kom čoveku model ponašanja. Znam da je do zadnjeg dana radio u studiju, stalno je nešto snimao, pisao, brisao, kao nemiran duh. Ali pritom nemiran duh, ali uvek nasmejan. Ja sam ga uvijek doživljavao od tog osmeha, stalno ima osmeh. Znači, ne sjećam se da sam ga vidio nekad loše volje, odnosno on to nije želeo da se vidi. On je znao šta mu se događa, ali on je do posljednjeg trenutka želeo s ljudima podeli to što je radio, tu emociju koju je nosio. Ne, kako je to sve rano bilo, nije bio predviđen da bude bolestan. Ne može muzika da ti zameni sjaj ovog sunca. To je ipak neprikosnoveno i najznačajnije. Najznačajnije je preživeti, po meni. Znam da je tamo negde iza horizonta Laza i da misli na nas isto onoliko koliko i mi mislimo na njega i da upravo te dve reči govore sve o njemu.